Maombi ya uponyaji kwa waliovunjika moyo. Tunaongozwa na kitabu cha Isaya 61 na mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Ninapenda kukutangazia habari njema ya kwamba ni mpango wa Mungu wewe kuwa na amani. Ni mpango wa Mungu kabisa na ni mpango wa Mungu kamili wewe uwe na amani ndani ya moyo wako na ndani ya nafsi yako. Kwa sababu ndani ya moyo wako ndiko zitokako chemichemi za uhai. Kwa hivyo moyo wako ukivunjika, moyo wako ukiwa katika hali ya maumivu, moyo wako ukiwa katika hali ya uchungu, moyo wako ukiwa katika hali ya kujeruhika na katika namna ya kupondeka na kuvunjika, lazima chemichemi itakayotoka hapo haitakuwa chemichemi ya uhai. Itakuwa ni chemichemi ya uchungu, itakuwa ni chemichemi ya huzuni, itakuwa ni chemichemi ambayo si njema kwa ujumla. Kwa hivyo ni mpango wa Mungu kabisa kukuganga moyo wako, ili kwamba utembee katika mapenzi ya Mungu, ili kwamba uishi katika namna ya amani na namna ya furaha. Sikiliza nikwambie, ukisoma maandiko katika kitabu cha Yeremia mlango wa 29 na mstari wa 11, tunaona pale Mungu anasema, maana ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi, ni mawazo ya amani, asema Bwana, na wala si ya mabaya. Sikiliza, Mungu anatuwazia mawazo ya amani wala sio mabaya. Kwa hivyo ni mpango wa Mungu kila mwanadamu awe na amani. Na ndipo pia katika kitabu cha Isaya tunaona pale ya kwamba adhabu ya amani yetu ilikuwa juu ya Yesu Kristo. Sikiliza, si mpango wa Mungu wewe utembee katika hali ya uchungu. Sio mpango wa Mungu wewe utembee katika hali ya maumivu. Sio mpango wa Mungu mpendwa, sio mpango wa Mungu, sio mpango wa Mungu. Haijalishi unapita katika hali gani. Yamkini umeondokewa na mpendwa wako. Yamkini umetafuta jambo fulani kwa muda mrefu na imekuwa ni shida kwako kulipata, kiasi kwamba hilo jambo linakukosesha amani, linakufanya moyo wako uvunjike. Inawezekana unatembea katika malaumu isivyo kawaida. Inawezekana unatembea katika hali ya kusimangwa. Inawezekana unapitia kutengwa. Inawezekana unapitia hali ya kuachwa. Inawezekana unapita katika hali ya maumivu makali. Sikiliza, ipo neema ya Mungu ya kuweza kukusaidia siku ya leo. Ipo neema ya Mungu ya kuweza kukusaidia siku ya leo, kurejesha amani ya moyo wako, kurejesha amani ndani ya moyo wako. Maana mtetezi wetu yu hai, na Yesu Kristo ni mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo. Na hata alipokuwa anapaa mbinguni aliwaambia mitume wake, amani, amani yangu na waachieni. Sikiliza, ni mpango wa Mungu. Amani ya moyo wako ni jambo la kiroho. Wakati mwingine ibilisi anakupitisha kwenye magumu ili uvunjike moyo, ili ukate tamaa, ushindwe kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kuna wakati ibilisi anapanda uharibifu ndani yako ili tu ukose amani. Anatumia huo kama mlango wa kukufanya kuwa mateka wake. Kwa sababu ukikosa amani, ukivunjika moyo, ukiwa na uchungu, hutaona wema wa Mungu kwenye maisha yako. Mungu anakuita leo, anataka upate amani kwenye moyo wako. Hebu omba na mimi saa hii. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kuwa ni mpango wako mimi niwe na amani. Asante kwa sababu unaniwazia yaliyo mema. Asante kwa sababu haijalishi ninapita katika hali gani kwenye maisha yangu. Haijalishi ninapitia kuachwa. Haijalishi ninapitia kutengwa. Haijalishi ninapitia ugonjwa. Haijalishi nimeondokewa na mpendwa wangu.
Haijalishi dunia imenigeukia, haijalishi ninapita kwenye hali ngumu kiasi gani, ninakushukuru tu, kwa sababu ni mpango wako mimi niwe na amani. Asante kwa sababu ni mpango wako mimi niwe na amani. Ninaomba leo unigange moyo wangu. Ninaomba leo unigange moyo wangu. Ninaomba damu yako Yesu Kristo ipite ndani yangu na kuachilia amani. Ninaomba damu yako Yesu Kristo ipite ndani yangu na kunipa amani. Damu yako Yesu Kristo inanena mema sawa sawa na kitabu cha Waebrania mlango wa 12 na mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya kwa damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko damu ya Habili. Nami ninaomba Bwana Yesu, damu yako Yesu Kristo inene mema kwenye moyo wangu, inene amani kwenye nafsi yangu. Damu yako Yesu Kristo ipite kwenye nafsi yangu, ipite kwenye moyo wangu, igange moyo wangu, ugange moyo wangu Bwana Yesu. Ganga nafsi yangu. Mwambie Yesu, endelea kumwambia Bwana Yesu, endelea kuita damu ya Yesu Kristo. Kama unashindwa kuomba, wewe ita tu damu ya Yesu. Sema, damu ya Yesu nitakase nafsi yangu. Damu ya Yesu Kristo achilia amani, nena amani kwenye moyo wangu. Damu ya Yesu Kristo nena amani kwenye moyo wangu, nena amani kwenye nafsi yangu. Sema tu damu ya Yesu, damu ya Yesu nena amani, nena amani. Ganga moyo wangu. Damu ya Yesu ganga moyo wangu. Damu ya Yesu Kristo ganga moyo wangu, ugange 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 moyo wangu. Endelea tu kusema hivyo mpendwa, endelea tu kusema hivyo, endelea tu kusema hivyo, endelea tu kujiachilia, endelea tu. Ukisikia kulia lia, ukisikia kugalagala galagala, ni njia mojawapo ya kuondoa uchungu, ni njia mojawapo ya kuondoa maumivu. Endelea tu kuomba, endelea tu kuomba. Ndio Bwana, ndio Bwana. Mwangalie mama huyu, mwangalie baba huyu, lolote gumu analopitia ambalo limemvunja moyo. Bwana, ninaomba achilia amani, mgange moyo wake Bwana. Ganga huo moyo, ganga huo moyo Bwana, ili akuabudu katika roho na kweli, ili asisahau wema wako, ili asione yale magumu anayoyapitia, bali atazame upendo wako. Asante Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuiponya hii nafsi. Asante Bwana, asante kwa ajili ya amani yako. Roho Mtakatifu, ninaomba wafunike, mfunike huyu mtu, mfunike huyu mama, mfunike huyu baba, mkumbatie, mkumbatie, mtie moyo, mtie moyo, mpe nguvu tena ya kuwa na amani, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Sikia, neno la Mungu linasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchem, ndiko itokako chemchemi ya uzima. Sikiliza, jitahidi sana kulinda moyo wako. Mwambie Mungu, linda moyo wangu. Hebu jitahidi sana kuepuka makwazo. Jitahidi sana kutazama wema wa Mungu kuliko kutazama yale magumu unayoyapitia. Sikiliza, linda sana moyo wako, ndiko inakotoka chemichemi. Ina maana ndio chanzo cha uzima, ndio chanzo. Chemchem ni chanzo, chemchem ni chanzo. Sikiliza, ebu linda sana huo moyo wako mpendwa. Usipende kuwa mtu wa kukwazika, usipende kuwa mtu wa kuvunjika moyo, usipende kuwa mtu wa kukosa amani. Ebu jitahidi kuitafuta furaha kwa namna yoyote ile. Ukiona kuna namna ambayo inakusababisha moyo wako kuingia kwenye majeraha, ebu chukua wimbo wa kusifu, msifu Mungu. Kama ni kuabudu, ebu muabudu Mungu ili uondokane na ule uchungu. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki. Ninaamini ujumbe huu umekuinua, ujumbe huu umekutia nguvu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Amen.